kao što vidite, danas ću vam malo pokazati kako idemo u šetnju sa svojim psom. Evo ga, zove se Lina. Lina, dođi, ovdje idemo. Gledaj se prst, idemo polako po ovu. I ljudi, danas smo kod mene doma, iza kuće. Evo da vam pokažem što imam doma. Ne znam, ko ćete da mi čuti. Evo, ovo su moji jeleni. Znači to imam iza kuće. Evo, tu je taj veliki gatar. Ja danas idem šetat psa. Evo ljudi, ja sam nju se malo pustio, ona sad se tu glupira, trčkara. Okolo naokolo, kao što vidite. Ej, struže obava. Dobro. Evo mi ćemo sad nastaviti malo lagano šetati. Ovdje okolo kukuruz, koliko vidim neće ići. Lina! Ne kukuruz. Sad bi ona pobjegla tu za dviz, pobjegla za fazanom ili tako nešto. Ali dobro ljudi, evo. Ona je se tam daleko već otišla, kao što vidite. Mi ćemo se malo šetati, ipak ja sam sportaš. Trčat ću ja za njom, ne brinite. Neće vam nikom otići. I vam kao što vidite, vidim da se sviđa onaj Call of Duty moj koji sam snimao sa Super Antropcem. To je za promijenio je nick u Super Mario. Osvijemo. Uglavnom sad ćemo ići, sad vam se renderuje Minecraft plaže. To jest na YouTube uploaduje, danas je utorak. Znači danas će izaći to, a ovaj video će valjda izaći sutra. Ili jedan dan sad neki. Vidjet ćemo. I uglavnom, ne znam. Vidim da vam se dosta sviđa kod. Jer to je meni se isto sviđa snimat. Uglavnom, Lina, di si? Gledaj, ko je moj pas? Ajde, malo ćemo stati ovdje. Ajde, ko je moj pas? Gle, ko je moj pas? Dobar pas, a? Gledajte taj osmijeh dok se nas smije, a? Vidite? Sidi! Ljudi, uglavnom da vam samo kažem, još za ovoga, ne znam koliko ću moći spacirati. Ja se trudim svaki dan izbaciti video. Mislim, prvo se trudim snimiti, onda renderovati i onda uploadati. Ali uglavnom sad tako idem na praksu, onda ću moći valjda više izbaciti. Evo, već drugi video izašao danas. Sad će evo izaći. Nema puno da izađe. Onda sad ćemo još malo se prošetati pa ćemo se vratiti. I onda ću ići uploadat video. I to ću ići renderovat. Tako da može vam to sutra izaći. A to je znači u budućnosti. Hvala, ne znam koliko me čujete dobro. Ipak vjetar puše. To sve. Nemoj po vodi Lina. Sad je blatna sva voda. A, to je blizu Podravska magistrala tamo preko. Kao što vidite tam negdje. Ja ne vidim nikakvu kameru. Tamo dole. Podravska magistrala. Opet obavljašnji, jo Lina. Franti. Imate tu jedno, ni manje od kilometar. Znači tamo ja vam idem čekat busnu stanicu. Tamo dole. Ali dobro. Više manje. Uglavnom sad bi se mogli vratiti, ona se već dosta smo daleko od kuće otišli, ni ne vidi se kukuruz daleko. Mogli bi već otići polako da se vraćamo. Tu je neki prelaz koliko vidim. Lina, se bomo vratili? Ha? Dođi meni, gledaj. Gledajte kako ona dolazi meni. A tako? Ma da. Ajdemo, polako. Gledajte, sad ćemo se polako vratiti. Onda ćemo malo, sad čekam društvo svoje, igrat ćemo malo kod, možda nogomet. Lina! Moram paziti da mi ne pobjegne, da ne bi bila neka srna ili fazan. Odmah ona za njom i gotovo, onda ću izgubiti, onda ćemo trčati ljudi za njom. Onda ćemo uživo live snimati. Ko je tu je, dobro. Sad ćemo se polako vratiti, još moram počešćat i to sve, to ću isto da snimiti. Onda ćemo malo. To su neki te updates koji sam rekao, znači ja ću probati. Odi Lina, dođi, nemoj tu iti. Ja ću probati, znači ljudi, sve da vam snimim. Zašto snimam u okolini. Probat ću sve da vam snimim, znači
pokušati što prije, bar 2-3 videa tjedno da izbacim. Do sad sam izbacio svaki dan video sad, danas je kako je utorak. Znači već su 2 videa izašla. Ali dobro. A ništa, idemo se mi vratiti doma pa se tamo vidimo. I ljudi, ja sam se upravo vratio iz šetnje sa psom, kao što sam rekao, vidimo se doma. I rekao ovoga, tu vam je u kutu gore, negdje će vam biti, to jest tu blizu negdje će biti video iza mojeg prsta. Će vam biti video koji sam sad upravo izbacio. Znači ovo će izaći sad u srijedu, a znači to vam je utorak, dan prije što je izašlo, pogledajte obavijest u epizodu, imate ispod toga odmah kod, vidjet ćete. Ništa ljudi, vidimo se do idućeg klipa, pozdrav.